زوج فلاون هذا جاوني دعنا نطلع شدوفر معتبروا الناس عندك سيقارة رانا ثيارثن دونك مثلا ماركين بلي جو سيبوز لا جيتار يستخدم دونك فريمون كثي تسلي في ديال القاقن ابري ما تبغى ما تستخدم لا غام سوبيريور تزعما انت توجور دو ثم راسك كون تي سينو لا غينات شي عارف تبع اكزاكتومون لكن تي ديكيت du coup, la corde de la guitare, c'est pas vraiment important, donc, puisque ça fait garan worth, donc ça fait grille un demi-ton plus bas, donc ça je sais que commence c'est la 9e case. Mais là, la guitare, non, il y a quoi de façon standard, donc tu commences c'est la 8e case, donc tu vois, c'est ça la donc voilà, donc je vais essayer de le suivre, quelques fausses notes, mais il reste d'ailleurs bien. Donc, c'est parti. الشيخ يونس Pardon, Saudo. Bon, on parlait de Daoud, c'est la même chose. Donc c'est des marésiers. Donc je le casse. 7, 8. Donc, cordage de mettons plus bas, à différence de la 8e case. Mais la cordage standard, d'où mal faire, c'est la 7e case. Donc, c'est commence ici. Donc, واش تسوي
évident, mais زعما ماشي توثم. كنا شي تنديكالي نخدم جوج باش دواري ملي النوت داكي مي بون شو زعما ما تفهم بيان سور. ماشي كاين ثور ديال ما عرفتش داك دونك زعما تندي ماشي c'est la mchette. Vous allez avoir un pied de fin, peu importe. Donc voilà. ولا ولادي سيرها يعني باش تصنت راني ميت شويه صحيتو